Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Siyabonga kakhulu kumfowethu obesihola ngomthandazo wesabatha inkosi Mbusisi. Bantwana benkosi, nami ke ngiyingane kakhulu bengithandaza nje nami bengicabanga ukuthi umshomayeli ophinde bomkhonyana ngithi hayi ngizombona ngoba sike sabonana nasebuhleni. Amen. Hayi mangifika nje ngiyabuka ukuthi ngaze ngayifake ezibeni engingasazi ngizophuma kanjani kuso. Ngiyayicelela ke nami uNkulunkulu ukuthi abe nami ngoba sekuthiwe angibe namazwi amabili amathathu. Nami ke bantwana benkosi, inkosi esilalela inkonzo ethi uShembe unikeze abantwana bala ekhaya bakhulume ngamakhosi asekuphakameni imisebenzi ababenzela yona. Amen. Ngiyayicelela nami uNkulunkulu ukuthi ngikhulume okuhle ngangenzela uShembe. Amen. Ngiyasibingelela isihlalo esikhulu sasezulwini, bingelele makhosi abafundisi bavangela abashumayeli abayifeza nebandla lonke likaNkulunkulu. Amen. Bantwana benkosi ngizocela ihlabelelo lapha sa 157. Ahlelwe isisindo awusezono ezono sami anisabaza
Ngiyabonga Manazaretha, ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhlini baManazaretha. NgingokwaXabaka isibongo eDumbe. Ngiyesesimenyiwe emzini wenkosi. Amen. Bantwana baNkulunkulu, angizokukhuluma ke ngoShembe waseDumbe kodwa ke ngikhulume ngoShembe waseSandanezwa. Amen. Lapho nami engikhulele khona lapha ngiyajabula nje khona oba bengibabonayo insizwe sikade sidonsa nazo sila. Awu ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu. Amen. Bantwana benkosi, kuneyindaba nje ezimbili ngoba umsebenzi emningi wala, kodwa ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngoba sengikulo msebenzi kufika unyazi ukuthi ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi uhambele lapho ubuhlezi khona ngilibone nje laluphekwa amakhosazana nobehlezi kanjena nje Manazaretha. Ngiyabona ke ngoba vele mina ngisebenza khona la eGoli, kodwa njalo ngoLwesihlanu ekhaya kufanele ngibe sekhaya sengibuka ke nami ukuthi hey nangu lo dili kajele okhulunywa uthi ngolenkosazana lo obambe mina. Kufanele nje ngibe sesimenyiwe njalo ngeSabatha, njalo nje ngoLwesihlanu ekhaya. Manje ke bantwana baNkulunkulu, kodwa ngizocela ukukhuluma nje izinto ezinhle uShembe angivikele zona empilweni yami. Ingabe nje angisekho, uShembe uNkulunkulu. Amen. La besine indawo ezimbili, sinehholo lelibili ngale, kunelinye ihholo lelibili ngakule yandlu le. Lamahholo lasasiwasebenzisa sonke, sisebenzele uNkulunkulu. Amen. Sokuthi ngo-2012 ngiyibona nje ngilele kuleli ihholo elingale sesibambela ku-23, kodwa ngisekhaya. Ngibona inkosi uNyazi ngangisiya uMshumayeli Manazaretha. Amen.
mangithi ngilele silelela fa nomncamo sibaningi besigcwala sibaningi ngale ngibona kufika inkosi ima nje ngiguqe nje bangiguqile ingifaka isandla ngapha ngineyinwele nje ingaba ngizani nami ngiyithatha phela ithi inkosi ngithi ngalo umshumayelo wami lo ngeke kwenze ngangesimo umshumayelo nezwa manazela ayi ngephaphama ngivuke khona lapha eholo ngithi mina ngabe sekuzokwenzana uqeda ukushona kudutshula umfowethu ngangimbika khona la ekuthuthukeni enkosini kuFebruary inkosi yaphinde lethe one day yayime khona la uNyasa sengizobika ubaba ke manje kwaphela iviki elodwa nje kumfowethu kwaphinde futhi ngelilandela kwawubaba idumbu ngaba nazo zambili ngangedwa nje ekhaya ngilale futhi khona lapha ngibona ngilele phinde ibuye futhi inkosi okwesibili ithi ngithi ngalo mshumayelo lo wami ngayakwenzeka lokho usho uNyasa manaze tafuna sikucacise lokho hey ngethuke ngiphinde futhi ngilale lokho kwesithathu lubuye uNyasa kuphinde likhuluma leyo nkulumo ngivele ngivuka sekushaya ufo ngithandaza bese ngiza ke maNazaretha ke la ithempelini ugcina kwami la ithempelini ngo2012 sesizohlambuluka ekhaya sengikhumbule nami la ngoba kumnandi lapha maNazaretha amen eziningi nje nezinto ezizokwenziwa manje masiphuma ezimnandi zala kwakuthandazela abantu lapha omama besina ngapha sigida ngapha kumnandi yonke into nje ubamba yonke into kanti mina sigida nje la khona bangibuka ukuthi mawuphuma la siyakuthola kunomunye ubaba ngazi noma ukhona la ubaba uShabalala khona ba wasemnambithi ubaba lo baba lokhu ngicathulo zikababa kunenye insizwa yakwaMnene yakithi leDumbe uthi ke lo uMnene ngicela ungithathe ungibeke ngapha eOakland Park usethi ke ngicela uhambe nangu baba ngazi uyizokwehla ngapha ngoba ngiye eJimston ubaba uShabalala ayisiphume masikhuphuka nje la sijikele robot elapha ngenhla niyabona lapha la lapha kule robot elapha ngenhla mawusujikile la kwaba khona nesontonyana ngale akusile isonto lokuyisononyana lapho mbona nje qhamuka imoto iBM ngaphambili qhamuka enye futhi ngapha ngemumva zingivale ayingivele ngibone ukuthi ayi kusho ukuthi sengiyafa niyabona amaNazaretha mangabe usuhamba emhlabeni kuba buhlungu kini nilisweni kodwa lo osokwenzeka kuyinto kusuke sekumnandi nezwa amaNazaretha ngase ngifile ubumnandi lapha ngenhla ukuthi ayenzeke lento abantu abazoyenza kwehlo kungabafanyana okuthathu vele abafanyana njengoba uShembu wakuhlula abafanyana la into eneplan elilodwa into engenamsebenzi lisa kwavula ngapha sihamba ngekhumbi kwavula ngapha esitafeni sami okunye kwavula ngapha baba uMnene okunye kwavula ngapha ngakubaba uShabalala kwase ke uyazi umuntu oyisigebengu isithuthu uSathane akazi ukuthi manganje indaba ezithe isibhamu masidubula phela singaphuma sishayina lapha esihlahleni lezi ibhamu lezi zintathu zikhombe kimi zonke akaboni nalona ukuthi mayishaya ngapha singadubula nalo ngapha mase sidubule emuntu bayishaya ke kanye la irobotini khona la zingaduli ibhamu umfana zasithintithe impela kanje bayikhiphile ngaphandle bayidubule zisho nezwa amaNazaretha baphinde futhi bayilethe okwesibili khona la irobotini la ngenhla
zingadubuli futhi lezifana baphinde futhi bayishaye futhi ziyisho ngaphandle niyenze maNazaretha lo kwesithathu ngababona nje mina bebaleka ngazi ukuthi base bexoshwa yini uthi ke lo baba lo ehlezi la phambili la wabona inkosi njenganansi isihlahla inkosi uThixo lenkosazana ifethi isambulele senkosi azophuma nje manje sibambile kanje inkosi isuke ingahlobisi ngalomsebenzi maNazaretha isuke iphethe thina uthi sasiphansi waso lapha ya sobathathu isivalile sangasebenzi sibaba maNazaretha hey angazi ukuthi uShembe ngiyambonga ngani futhi angazi ukuthi uNkulunkulu yini angithande kangaka ngoba ziningi izinto uNkulunkulu asangenzele zona uNkulunkulu akadeli yimi noma nginezona ngindluleke kulo ndaba mana sizonxoxa nje indaba ezimbili welila ngake sesikunanti ihholo ngapha ngesatsi nakhona ngithi ngilele ebusuku ngibona sasahla khona lama sehla esitimeleni ngibona indoda yangiphusha nje khona la ngingazi ngempela nangesabathi bakuthi ngiyehla nje lapha ngase ngiginqikile namanje nginezibaza zakhona ngephuka ngaginqika khona ngaze ngawushaya phansi ngabona abantu bengibamba khona la insizwa sangibamba ngavuvukala nje unyawo la ngaka hayi sengiyahamba ke ngiqhugeza ke ngesonto siyalapha lapho okusebenza khona umshumayeli ngaleso sikhathi mangihlezi unyawo lomlungu ngiyacabanga uFantini balibona ngaleso sikhathi alungaka ngakwazi nje ukuhamba kuqhamuka enye indoda emfishane la eyayisebenza lapha ithi hayi ku-right impela wena uhlale kanje u-right manje ngoba la isontweni maNazaretha asosokuzonda uthe uShembe sithandane ungazonda umuntu engenzeli uthola ngoba sonke la sithunyiwe sisocenta indlela esizohamba ngayo ngomhla kuphela angazi-ke mina mhlawumbe lo wayengizonde ukuthi ngoba xaba angazi ukuthi ngangenza noba nami ngangiyizele nje la isontweni angazi ukuthi kwakwenza njani ngangithathana ngazi kodwa inkosi yagcina ukuthi ngiyomkhipha phela vele akekho angimanomsaphile lo mnjane ngoba ngisambona la isontweni kodwa khona ngiqonda ukukhuluma okwalapha sengithe ngenhliziyo mina ngake ngidelele umuntu kanje sekuvuka okwami phela kuba ikolo ngithi ngizombamba ngisaya isontweni niyenze maNazaretha uShembe uNkulunkulu ngithi ngihlezi nje angikhulumi ngefuphi ngore qhi na inkosi umqalo nje nobila lapha esihlabelelweni niyayibona ibona yimi ngapha endlini ithi uthini wena uthawusayi lapha njengamanje ngilindile la ngiyathi uzogibela emotweni niyazi maNazaretha ngihlala ngapha eOakland Park uyazi ba umkhabela lapha ngihlala khona mangithi ngiyahla vele nansi imoto imoto izingidilize la niyazi maNazaretha ihamba kwale moto qala wendlela ngifike lapha uthi-ke lapha awuzukufunda umthandazo ungekho nguwe ngifuna ukufunda umthandazo wokuvuka niyazi maNazaretha hayi ifike ngihlise khona la imoto aphele ngitatazete ngingene ehholo mawuthi ngiyaqhamuka lapha u-9:05 kuma okhanyile lo ngiyambona intebe uthi hayi woza uzofunda umthandazo kodwa abashumali bagcwele la endlini abawufunda umthandazo bayihlalele uthena uShembe uzofunda umthandazo lapha silinde wena niyazi maNazaretha lapho ngineqala maNazaretha ngufakazi ngiyi-state witness kwelinye icala lomunye ubaba wale ngakithi
la endlini kukhona ijaji leli lithi lifuna ukungigweba nami kodwa liyasidangaza ngenzeni ukuthi niyazomanazela lazi nje kahle kamhlophe kodwa lithi wena nawe uhamba nalabo abenze lento hayi ngiyithulele mangifika liyangibona ngene kuthi uma ngingene kuthiwa memeza inkonzo ngimemeza isonto ehora kuthiwa ngifunda umthandazo ngawufunde ijaji lihleli njengala emva kwami liyangibona mina ngiliboni lapha ngaphambili kuhlela umakoti wayo ngakunayo ikamera umakoti walo ushebe usevele wagulisa le makoti akaguleli khona wena uyaginqika nje la umakoti waleli jaji weManazaretha ngizocela ningilungisele incwadi ngifuna nje incwadi eyodwa incwadi yamaHebheru 10 niqala lapha ku-22 unibe niyilungise hayi ngufunda umthandazo uzokuphele kuphela konke makuphela nje angiqhobele umakoti ayi ngomthathe bathe ngibheka abanye mafutha sasisebenza nabo ngabona ngomqulo ngomfaka kunanti i-office la babebekwa khona ayingenela khona uMshumayeli hayi ethi ngakafika uMshumayeli ingilozi bimtikatiki impela zibe ziphumilwane khona lapha engafikile uMshumayeli kodwa ingilozi yayikhona hayi impela azasinde singamenzi ukuthi simbuka nje azavuka mayivuka ashashamela ngizwe sengithintwa yile ndoda la ngemuva ithi hawu wendoda kanti bathi nawe kuleli cala nje enjele ukubulala abantu kanti awukho kantoni uyikholo isuka apha le ndoda eMaritzburg yakwaSilephe ngithi mina awangisekho bafu Silephe nganuthenga uzogwetshwa nami ithi uyabona mhla sibuyela ngiyokukhiphela ngaphandle wena awukho kule nto umuntu kaNkulunkulu amen ngikhuluma ke indaba kaShembe Manazaretha ukuthi uShembe inyakanyaka futhi lo Shembe okhona angazi ukuthi singamthini ningayibona lento abanye babonile nabe ebuhleni kunjani kodwa lokho ethi bayeza nabanye okuhle ke Manazaretha ukuthi siyiphathe kahle abantwana benkosi niyabona nje kuthiwe labezithu yazi ubaba wathi ucela ukulekelelwa ngokuthi enzelwe yamuzi ube muhle ebuhleni amen wathi ke kuyosebenza abashumayeli benze lo msebenzi amen namhlanje kuthiwa kunothando lokulekelela ubaba emsebenzini ayenza lapha kodwa khona into esikhona kangakapheli ngisho iviki niyazi Manazaretha uShembe akashongo ukuthi uthando lolu lenziwela emathempelini uthando lolu ningalenza nina maninodwa noMshumayeli akashongo ukuthi kuphuma abantu bese behamba labethi bafuna uthando elingalazi ukuthi uhanjiswa ubani uthando ufanele hanjiswa ubani uMshumayeli thina siyazi ke kuleli thempeli leli sikhuliswe ngenye indlela okwala mina angakuyeki namanje ngisakuphethe la bekusinezinto ezinhle sizenzele unyazi lezulu sizenzele ngisho ukuthi ngolonkosazana siyithempeli sihambe nabashumayeli bethu bafike bayibambe bebeke phambi kwaNkulunkulu akazange athumela abantu manje sezoqhamuka abantu nikugada ngizwile nje la igoli kuthiwa sebephumile manje bathi kunothi cha kuthiwa ebuhleni kunothando njengathi-ke nathi sikujulayo nje basila uyothi uma isebuyile uMshumayeli ethi senza into enje niyathanda ukuthi senza into enje siqoqa hambe namadoda ethempeli nihambise uNkulunkulu hayi ukuthi nje kuqhamuka abantu ayikuphele izigebengu esontweni asihambeni kahle bantwana baNkulunkulu okunye ke Manazaretha sengizohlala phansi khona into ekhulunyiwe ebuhleni mhlawumbe angazi noma baba uMbatho izwileni inkosi ithe ayifune macala
makhona icala niganselana noma nilobolelana mase kunomsindo umuntu akabuyisele izinto zomunye umuntu nikulungise khona le. Amen. Khona incwadi apho ifundwa khona manje ithi ungambheki nokumbheka isona esibi leso. Amen. Ngiyabuza ke Xasuthi kade sihamba ndawonye sikhuzo senziwa yonke into kodwa umuntu ohlanganisile noganiwe nje labo ganiwe lamakhosikazi la uyintombi kwenzeka kanjani lo mbhalo lo obufundwa manje mayekubuza ushembe mayengathi ushembe kuwe siyubonana mase kuphela lo mbhalo lo uyophela nini lo mbhalo lo obhalwe lapha phansi bangabe wena intombi iningi lapha emhleni hamba niyocela amaNazaretha ensizwa. Mina ngixoxela isimanga mina bangihlula abantu abangakholwa mina ngalobola ngenkomo ezo-16 inkomo ehamba ngenyawo abantu engangifika naye la wangehlula ngambona esegula sekuyinkashana encane ngaka ngingamazi ukuthi ubuya phe selethwe lapha uyamazi lo nentombi le yangakithi le eyakwamnguni legane uthabethe mhlawumbe iyamazi ngambona khona esezothenzela lethwe ngenkashana engaka ngibona ngosibali wathi Sibali hayi nangu makoti wakho ngingasamazi ukuthi washonapha ngahamba ngamcela umshumeli wamthandazela ngamgcina ngalelo langa futhi angimazi ngaphinde futhi ngalobola osibili niyamazi nawo makoti enifika kuye Dumba nomuntu niyamazi wena makoti kaFantini niyamazi akithi ngamlobola futhi inkomo ezo-13 ehamba inyawo ngimtshela abantu abangakholwa abantu engangibathanda bangehlula indaba zethu kodwa khona into engayenzela ushembe mina engingayazi ukuthi yini mina ngikale inkosazane yaqhamuka khona la la ngangayazi nokuyazi eyayitohela ngapha eSouthgate angazi noma ney'namba zami kodwa ngiyakhumbula ukuthi zake imenyezelwe ethi umshumela abamfuna bomthola kule namba kodwa yayinokungifonela nje le nkosazane ithi kimi yathi nilanga mangiyejuti icela ngiyilayishe ayingayinaki igcine ihambele ngenye indlela yaphinde yangifonela futhi sisebuhleni cela ngiyithathele iy'mpahla zayo ngiye nazo eKhenani ngiyithathe nje ngiyishada ngayilayisha nje iminyaka yaminingi ngiyikekebula impela imali kwami futhi nje ngingakhulumi nje lutho nje ukuthi khona into engiyithanda kuyo niyazi amaNazaretha ngathi ngihleli nje kujulayi kanje baba edokodweni angikhulumi futhi ngipho mina angijwayele ushembe uvela aqhamuke nje akhulume nami kungani ushembe nomunye nje ubaba edokodweni ngihlezi nje emini isonto emgidi umntwana wendlela kasho lutho wakhuluma nobaba wathi sawubona Mkhonyana kwathi kimi angithi yebo baba angisumkhonyana ngase niyazobona zayo ngilethe nangu makoti wakho wasezulwini akangingikene nakho kuyo ngangijwayele ubaba wami usebenza ngamakhumbi uswashona ngangijwayele ukuthi mase eMaritzburg ibhodi imali eMaritzburg lisiyolungisa isitifiketi masiphuma nje lapho thukela lapho sikhuphuka sithi athi ubaba yimi ngangomshayelele imoto ayimana lona mfana ngifuna ukuchama athi ngifuna uganwe la wena ngithi mina ubaba ngishiyela abantu bami ngamhlanga bebabili abantu engibalobolile kodwa akekho waba nesicaba ngoba ngangithi mangifuna umshado ngenzeke konke bambatha uvele kuliwe kodwa kunezwi lithi umuntu wena ozokugana usazozala neza amaNazaretha vele lo muntu olethwe lapha wa-96 niyazwa lo muntu ozongana nguye manje
ongizalela ingane amen impela nje ingane nje inqwaba manje ekhaya 2019 kwasuka amakhosazana khona la aya khona le ehambe naye ayakhumbula ikhona aya khona le obhewe ngihleke nangu lo wayeseyinkosazana ngiyamazi aya khona le uthi kana baba nangu makoti wakho ngithi nheyo ngitshela ngangikhize wemzali lengane lena ngihlale ngikhokhisa imali la ngilayishela impahla kuthiwa umakoti wakho hawu ngithi mina kasiphuma kasambe soyibheka la ngempela sikhuphuke phezulu eyicaweni fike siyithole eyicaweni sakwazulu nansi le ngane qonde kanti lapha anti tshena le yangane yazi edodini le yangane le ifike le edodini lahlala khona iyefike khona mayicela ngiyithathele umntwana angizange ngisho ukuthi ngiyayithanda amaNazaretha ngathi mina kuyo khona umkhulu ufike la noShembe wathi wena umakoti wami wathi angikucele ngoba kuzobe kuphela inyanga nje ayizange ngisho lutho amaNazaretha ngathi ke shiki inamba zakhe yathule nje yabheka phansi ekhaya shiya inamba zayo ngayifonela ngathi mina angeke ngikwazi ukuthenga lezi zinto enizithengayo zimalini yashiya imali ngafaka imali ngathi usuyayithenga wena boyiletha wena ngesonto ngiyakhumbula nje ubaba ngalesikhathi ethi agcina ukucela ebusuku ngagcina lapho kwakuyithi la hawu lapho inkomo nginazo zingana ziyazazi ezinye izobe seyifikile ekhona nami sathi ngekho nje sibaya ngathi mina angiloboli ngemali ekhanda lesibaya la neza amaNazaretha nginamakhwanthama emali ngaqhasha iy'nqola ey'nkulu ngayishaya sagcwala khona ngafica isikhwama isibaya sebesakhile ngicele ngoJulayi ngoSeptemba nje ngiqedile mina ukulobola ngenza nje zonke izinto kwalula nje yonke into yenzeka nje ngoShembe amaNazaretha awufundele le ncwadi mfowethu ngihlala phansi asisondele ngezinhliziyo uthi uNkulunkulu asondele ngeenhliziyo amaNazaretha eqinisileyo ezineqiniso ngokwethemba okupheleleyo sathemba uShembe ukuthi uphelele unyazilizwe sinenhliziyo ezifafazwe kungabikho uvalo ngokubi ngoba nje sesabuye nasemanzini amaNazaretha sinemzimba ehlanzwe ngamanzi amahle qhubeka baba asibambisise ithemba lokukholwa impela amaNazaretha lokukholwa kwethu ngokuba uqinisile yena osithembisayo uShembe kanalo nelilodwa iphutha amaNazaretha siqondane futhi amaNazaretha ukuze sivuselelane siyalana ukuthanda nokwenza okulungileyo senze okuhle umshumayeli mayikhuluma nani uyazi mina umkhabela namanje ngizamhlonipha yonke into siyifundiswe nguye amaNazaretha qhubeka baba singayeki ukuhlangana njengabanye singalovi bafowethu ukuzala ethempelini kepha siyalana ngeqiniso kakhulu lokhu nibona usuku lusondela anazi-ke amaNazaretha ukuthi uNkulunkulu ufika nini uma izothatha into yakhe uma sona ngamabomu uma-ke menona ngamabomu amaNazaretha sesilazi iqiniso ngoba iqiniso ngelikhuluma nje manje akusekho umnikelo ngezono noma ungaletha ku-20,000 angeke usamukeleka umnikelo wakho kepha kusihlalele ulahlo okusabekayo yebo ulaka oluvuseweyo Nkosi kubusise baba angithi niyeza amaNazaretha asiyiphatheni kahle katsuthi bafuthi asiyiyekeni ingoduso zabantu ayikho insizwa la uyabona la ukuthi wenza umsizwa wakho uthuza nomuntu ekhakeni kubaleke sonke isidalwa
nibe nebhadi ekhaya iminyaka izindlu ekutheni nihlupheka into owahambana owafika la ekhaya uthi wena uyinsizwa mina ngathola ukuphumula kunayinansi kwehlaza ngaphuma ejele namanje nje ngikhululekile nje niyezwa maNazaretha ngiphila nje kamnandi angifuni ukuqamba mama ngiphilela nje kamnandi khuluma ngikwazi hlala nezingane zami namanje nje gcwele ebuhleni nje kumnandi izingane zami ngiyishiye khona asenzeni kanjalo bantwana benkosi ngoba uNkulunkulu usikhandele yonke into yazi kubuhlungu kabi ukuhamba uyolanda into lapha ulanda ibhola labafana abafana masebefuna ibhola lapha bafuna ukudlala ngalo maNazaretha ulanda wena uthi uzolungisa uzolungisa kanjani ibhola labafana ngoba nanti lapha ibhola ushembe ukunika lona lela abafana masebefuna ibhola labo balifuna balithatha ibhola labo kumanje nje kusotshwaleni lizukudla okushisa ngesabatha ledla ingulube laba engangigcina ngihlezi nabathi begcina bathi ushembe kwakuyimi bona babe ngesushembe ungamthini umuntu mayisho njalo mayithi ushembe kwakuyimi yena engesushembe asiyekeni bantwana benkosi ukwenza okuphambene noshembe amen asilandeleni ushembe nabantwana benkosi ilawo mazwi nje ngeke ngokuqede konke kodwa nje engifuna nje sikwenze umthetho kaNkulunkulu amen ngiyacela ke la kunobaba abadala ngiyingane ukuthi obaba Nkosi yami bangithethelele noNkulunkulu angithethelele makukhona la ngikhulume kabi khona inkosi ibusise senenzwile uphakama uyidili awulazo azo zonke izizwe awungumthombo izizwe zomhlaba bezilindele Nkosi namanje
isizwe awingene Asibonge.